じゃ。何が出たんじゃ。チョコカプセルからかい。なんだよ、もったいぶるな。初めてだ。これ見たの。ほら。何？私のフィギュア？抗議すべきよ。勝手にあなたの人形を作って売るなんて。いよいよ私もレアものか。ミッドナイト教。Hej Dima, Chikone Koton! Tagli canzone City de Ducane som gelateria! Çfarë figure të ra ty? Sigur ta kisha në koleksionin tim! Pas kanë ardhur lora të reja, askush nuk ma tha. Hej, shikoni tani, shikoni çfarë më ra. Shikoni! Një minifigur? Por ata po planifikojnë të rrisin shitje duke ngjitur vetëm pak figura të tua të ushimet. Pra ata mendojnë se minifigura ime do të bëhet e famshme. Ha? Më pëlqen kjo. Po. Nuk është për të qeshur. Нищо. Момчета, вижте тук. Тъгъл са заредили магазина с нови играчки. Каква фигурка ти се падна? Сега мога да си увелича колекцията. Има нови играчки? Никой не ми е казал. Айро има нова фигурка. Да видим какво ми се падна. Вижте! Аз минифигурка. Планират да увеличат продажбите, като сложат само няколко твои фигурки в сладкишите. Според тях моята фигурка ще стане известна. Това ми харесва. Да. Не е забавно. Hey you guys, look here! Tuggo's got a new batch of toys in his store. Which figure did you get? Now I can add to my collection. There's a new batch nobody told me. Iroh's got a new figure. Okay, here it goes. Let's see what I got. Look! Me? A minifigure? Yeah, but they're planning to increase sales by only sticking a few of your figures into snacks. So they think my minifigure will be popular. Huh? I like that. Ah, yes. It's not funny. Hey les amis, regardez ce que j'ai. Il y a de nouveau des œufs surprises au magasin de Tuggle. Tu as eu quelle figurine? Je vais compléter ma collection. Très bien, il n'y a pas une minute à perdre. Je suis très impatient de savoir ce que c'est. Tada! Moi? En figurine? Oui, mais ils n'en mettent que très peu dans les œufs surprises afin d'augmenter leur vente. Cela signifie que ma figurine va devenir rare et donc très recherchée. Ça me plaît bien. Oh oui. Ce n'est pas drôle. Hey Leute, guck mal hier! Tuggle hat neue Schokoladenkugeln in seinem Laden. Was hast du für eine Figur? Jetzt kann ich meine Sammlung voll machen. Warum sagt denn keiner, dass neue da sind? Iroh hat eine neue Figur. Ja, ich mach mal auf. Wollen wir mal sehen. Ich eine Spielzeugfigur? Ja, aber sie wollen den Verkauf ankurbeln und tun nur ganz wenige Meta-Knights in die Kugeln rein.
Also glauben Sie, dass meine Figur sehr beliebt sein wird? Das gefällt mir. Oh ja. Das ist nicht lustig. Ehi ragazzi, guardate qui! Tagol ha una nuova serie di giocattoli nel suo negozio! Ah sì? Che pupazzetto hai trovato? Continuerà la mia collezione! C'è una nuova serie, non lo sapevo! Un nuovo personaggio! Fatemi vedere cos'è, sono molto curioso! Guardate! Io un mini pupazzetto. Già, stanno tentando di incrementare le vendite inserendo il tuo personaggio nelle merendine. Così loro pensano che i miei mini personaggi sarebbero popolari. Questo mi piace. Sì, molto. Secondo me non è affatto divertente. آها ببینیم من چی دارم تو اسباب بازی جدید تو مغازش آورده کدوم اسباب بازی برات در اومده؟ من باید مجموعه‌مو تکمیل کنم. چرا هیچ کس به من نگفته بود که اون جدیده تاکو اسباب بازی جدید آورده. بذار ببینم چی از توش در میاد منو؟ اسباب بازی منو در بله طرح تو و خیلی های دیگه که با این کلک فروششون رو بالا ببرن پس مجسمه کوچولوی من معروف شده. ها؟ خوشم آدم. آره دیگه ما اینی. این کجاش خنده دار بود؟ Oigan amigos, miren. Toggle tiene un nuevo pedido de juguetes en su tienda. ¿Qué figura te tocó? Ahora puedo agrandar mi colección. ¿Hay nuevas? Nadie me lo dijo. Airo tiene una nueva figura. Bien, aquí voy. Veamos qué me tocó. ¡Miren! ¿Yo? ¿Una minifigura? Sí, y planean aumentar sus ventas al poner muy pocas de tus figuras en los chocolates. Recórcholes. ¿Entonces creen que mi minifigura será popular? ¿Ah? Eso me gusta. Oh, sí. Eso no es gracioso.